Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Хайвахид әсәре буенча куелган «Туй алдыннан» дигән спектаклен тыңларга чакырабыз. Спектакльнең режиссеры Прозат Исәнбәт. Рольләрне башкаралар: Рафаэль, Әсәр Шакир, Маһира Түти, Вера Минкина, Эльвира, Найля Ибраһимова, Марат, Наил Дунай, Әдилә, Нәҗибә Ихсани, Йылдыз, Найля Гәрәева, Наил, Рәсим Сәләхов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Şəhərdəki qadi ağac illərinin birisi. Temir yol boyunda oturuğunu etməsən, uramдағы başqa yurtlardan əlləmi ayrılıb da durmaydı. Şul inin asqı qatınдағы iş bölməli kvartirdə, şəhər zavodlarının birisində injener olub işləvişi Rafaellər simyası yaşayır. Ənisi, singilisi, üzü, xavf xətərsiz, tatlı, ipliglə kınkılalar. Bu simya hakkındağı sözünü şunun bilen tügellerge de mümkün bulurdu. Lakin turmuş, şın barlıqtағы haller, kişiler aldığına qayşaq şunday sıravlar koya. Alarga to'g'ri javob bermesi hiç mümkün değil. Kişilerinin kişilikliligi naq mana şunday xavfli vaqialar içinde sınaladı. Rafael'nin tınış gün ko'rishine de kütülmegen bir shu kelib kira. Spektaklni tanlayıq. Birinci pərdə. Quyoshli mayının bir kuni. Kun kechga og'ishgan. Allah'a şükür. Üstelim hazır. İsen sağ, hayır bilen gene kaçsınlar indi. Tut dele, yaşıl soğanda alıp kırıp çok koyayım hele. Ani değil. Elvira. Uramda aşırasam tanımastaydım. Şuynak şu üzgerme durmaz indi bana tabi. Seni de alayıp gitkensin değil mi şunda? No, ondan yaşarıp çıkmıyorlar. İyi. Kaçan kayıttın? Hey, gel. İsenleşik. Rahmet. İsenme. Men bana özümüzün gelip qarayıp qaytqan edim de. Urunundan jiller isken. Tığız köptenden yok indi Marat abi. Onu tuzdırıp taşladılar da urununa 5 katlı yangayt salıp koydular. Yazan iş. Birov da qolmagan. Ko'rishlar da yo'q. Atida. Aniyem yanına jivlediler. Yazgan idi. Yazgan ediniz. Tırırgan. Urunun da qalmagan. Nişlersin indi? Hazırca yıklarga qaydalar bular. Герой. Кеше канын кыйып, үзеңнең 5 ел гомереңне суга салыймыш. Көнчелек. Варварлык. Ярый, килешәм. Я, Рафаэль ничек? Нормально. Инженер булып эшли. Ой, Анатам җибәргәнмен икән әле Марат абый. Загызга гариза биреп кайткан
айтқан едік, келін шырға жинамыз бит әлі біз бүгін. Мына, бұл тұрда yazмаған едіңіз. Yazmadık мекен не? Ұнытылған енді Марат abi, ұнытқанбыз біз аны. Өзі қайтасың. Ой, гараждағына қалған нәрейді, хәзір кіріп жетерлер енді. Мен хәзір келмін Марат abi, хәзір. Әни! Ой Allah, ұлым, қайтты қызыма. Әни қабыл ет, келінің. Hayırlı ayaklarım, ben tıklı ayaklarım bilen indi kelinim. Ләкин bulaşak. Нишек енді bulaşak? Yazmadılar. Ғаризаңызды қалдырыңыз, бір айдан келерсіз dediler. Ой Allah, bir ayda? Tanış бол, қайнанам. Əgər indi tərcümə etsək, Ədiləpa, ajdaha degen söz bular. Sen kayırsın ilkim oldu ajdaha degen söz tügülmüş. Menden korkup durma Ədiləpa. Men bu yurtda uzaq turası kişi tügülle. Kiyev tabloğa taya. Şamlılar Ne işler? Yenesi bir aydan kiri uylağımız ihtimal deyler. Qoya indi o kiri uylap durup əmin. Bir-birsine sağız bilen yapıştırıp koygan köpük. Әйтеп тә караган иде мәне. Икесенең дә күзләре зәңгәр. Ышанмаска мөмкин түгел дип тә. Туктары, күзләрнең монда ни катнашы бар, кызым? Үзең әйтәйдең иш. Ана казга ата каз сайлаганда да күзләренә карап сайлыйлар бер төсле булсын дип. Әнекәем. Марат иш бу. Қайттың. Бітімлейге. Молодец. Берішмәгенсің. Сау Mahir апа, айсам. Исам Mahir апа. Балам, исән сауғына қайттыңмы балам? Қайда туктадыңсың, олым, қайшан қайттың? Жер белән күк арасында туктап тұра әлі әни. Тукта инде. Менә бер генә ай элек алдан кайткан булсаң да үзебездә торган булыр идең, Марат. Соң Бірәр тол хатын йортқа кіртмәс микәнсің шунда? Тик тормадың инде, кызым, тик тормадың. Мен әйтәм, әзгенә алдан кайткан булсаң, Марат. Ташлағыз әлі, үзіңді тұрасың. Yok Rafael, алай, оңайсыз болар. Сен өзіңді мен орынға қойып қара. Не ішлер едің? Мен дәл шулай оғышлар едім. Шулай болғаш, келіштік? Ой, рахмет улым, менә рахмет. Әтиң исән булса әйтәм балам, әтиң дә шулай дип әйткән булыр. Рахмет кенә җалсын балакай. Кайсы бүлмәдә әни? Не кайсы бүлмәдә дип кызым, абыең көне төне язу эшендә. Шулай булгач, Марат абыең инде синең бүлмәңдә торып торыр кызым. Ярыймы балам? Mahir апа, моны кая куйым? Менә стелне менә шунда куй әле җаным. Ой, рахмет. Әдилә? Марат. Тоқта. Сіз яңа ғана ЗАГСтан қайттыңыз бұғай? Демәк? Әйе. Өзі. Тәбірі кетем. Рахмет. Siz tanışlarmı ne? Әйе, biz tanışlar idik. Bundan 5 yıl elek. Lakin ул кинәт каядыр юкка чыкты. Марат, кайда югалдың син? Ял йортында. Әдилә. Художник. Геологлар турында картина яза. Тик ишегенә бармый әле. Илһамы каядыр алашып йөри. Шунлыктан менә кияүгә чыгарга булды. Әйе, ике кимәнең кыйрыгын тотып булмас. Картинам язылмаса, менә кияүгә чыгып калырга кирәк дип уйладым. Нигә? Кызлар өчен ул да зур эш. Әдилә, син кирип чыга инде. Ярый, хәзер. Рафаэль. Әділә. Рафаэль, мен той узгынча сездә калып торсам да, миңа эшкә урнашырга кирәк. Туз язмаганы сөйләмә. Мен эшкә урнашу дияли. Хәзер сиңа ял кирәк, ял. Отпуска. Бик арагандыр шул мискинчәк ял итсен бераз. Бөтен җай синеке. Ана Идел буе урман машина. Кураны. Син бит шофер, йөртәмләсең. Мә. Бераш кеше сиңа берсе миңа. Икебезгә дә җитәр көннәр бит тора. Рафаэль, миңа эшкә урнашырга кирәк, урнашырга булдыра алсам. Ярар эшләрсең. Бик алай эшкә зарып кайткач.
Анда шәтмәләрне. Анда ol başka. Ярый. Үз бригадама баштырмын. İdil balam. Ay Allah. Әйдәгез, әне ашап алыйк. Hazır. Әйдәгез, отырыгыз әле балалар, отырыгыз әле, отыр. Менә стәлем күптән әзер, сезне көтеп торам. Әйдә. Стәл? Отырыгыз. Әнкәй, Әу. безнең бүгенге шатлыгыбыз истәлә торасы ярым икән. Нишләп алай дисең, улым? Әйдәгез киттек табигать кочагына. Урманга барабызмы? Мен хуплыйм менә абый. Мин дә. Җыегыз ризыкларны, шешәләрне үзем алам. Әйдә, эшләргә ашабыз. Үзеңне генә калдыралар икән инде, Ходаем. Эй, Аллам. Менә булды. Туй сәяхәтеме? Юк, дусларның очрашу сәяхәте. Хәзер. Мәле. Тот. Син нәрсә? Җитмәс дип уйлыйсыңмы әллә? Рафаэль. Йолдыз кая? Йолдыз? Әйе. Нигә син Әдиләгә өйләнәсең? Йолдызга түгел. Йолдыз кияүгә чыкты бит. Кияүгә чыкты? Әйе. Язмаган идең. Язмадым икәнни? Ничек инде Йолдыз кияүгә чыксын? Әйе. Уфа татарына. Елдан артык инде. Һәни өчен кияүгә чыккансың ул? Амсриндарың үзеннән сорарга кирәк. Күрәсең, мин ярату шул кадәр генә булгандыр. Без әзер абый. Шулаймы? Әйе. Әйдәгез. Поехали. Поехали. Машинаны хауза. Сиңа бинә калга Кич җитте, төн булды, ниһаять таң да атты. Әмма Маһира апалары инде берәүнең дә күзенә йокы кермәде. Положить влево. Поднять. Высунутое положение. Снова согнуть. Положить вправо. Поднять. Әнкәй. Радионы сүндерәле. Hazır balam. Hazır sündürəm balam. Tınışlap rahatlanıp yalayım. Hazır balam. Юкмы? Кайтмадылармы? Кайтмадылар балам, кайтмадылар. Кайда калдырдыгыз соң сез аларны, кызым? Кая булсын әни, урманда? Эй, Раббым. Кич җиткәч әни. Инде кайтабыз дип кенә торганда, карасак, Әдилә юк. Уф, Аллах. Кычкырабыз, эзлибез, юк, адашты. Бераз эзли торгач, Мараты да юкка чыкты, анысы да адашты. Күпме көттек, күпме эзләдек, машина белән урманны аркылыга да, тыркылыга да буразна да бетердек. Юк, җилләр исте. Менә абый, бөтен байлыгым, бар нәрсәм синеке генә, җаның теләгәнеңне сайлап ал дип шапырынган идең. Үзеңә үпкәлә инде, беренче булып кәләшеңә кулын сузды. Эй, тик тор әле, кызым. Әдиләне урлап качты бит әни. Соң нишләсеннәр инде адашкач? Минем белән, я абый белән адашмады. Белә ул кем белән адашырга? Туктале, кызым. Әсең сез аларга кичә игътибар итмәдегез, менә ничек очраштылар? Марат, Әдилә, без электән танышлар. Адашканнар. Кайда ул безнең Казан тирәсендә кеше адаша торган урман кайда? Кызым дим, туктале, өйләренә кирип чыкмадыңмы? Бәлки Әдил апаң өенә кайткандыр. Кирдем әни, кирдем. Әле генә шуннан кайтып киләм арып табып. Юк, юк. Аллам. Юк, абый, кайтмаган. Ят ишетмәмешкә салышкан булып. Юк. Җитте диләрсеңме? Җитте. Ял да булмады. Йокы да эләкмәде. Бүген буарлык. Карады. Бер стакан чәй китер әле миңа. Улым, хәзер, балам, хәзер. Хәзер. Менә. Менә улым, менә. Эч әле, эч. Эч әле, балам, эч әле. Бер стакан чәй эчәм дә кире эзләргә барам. Жарар, балам, жарар, балам, эзләргә кирәк, улым, эзләргә кирәк. Әнә. Кайталар.
Adashqanmın. Qışqırıp qaradım. Жыладым. Cevap vermediniz. Biz cevap vermedik mi? Tamağım qarnığım bitti. Yarı Marat izlep taptı. Maşina yanına deyip şıqqan edik. Siz yine qaytıp gitkensiz. Ondan soň Jeo qayttık silaşıp. 15 şakırımlı mı? Argansındır. Koya ol arı. Marattan 5 yılda körgenlerin barında silettim. Yalına. Ol bit oturup şıqqan. Silettim. Tik oňuna bitire almadım. Kisetden gene aşılatırgan kişi değil ol. Onun öz dünyası bar kibik. Mine mi? Tege qaşqını da qaytdı. Hayırlı. Saat 8 tulay. Meni de ile yoğaltqanlardan. Rafael, hazır. Birge kitamiz. Men hazır sınırını alıştıra vereyim. Nersegizni yoğalttığız anda? Bu Rafael abi yurtu mu? Bu sasım. Munda Marat abini girip çıkkanı yok mu? Nerede? Oyunlar kim ol? Hey! Bir geldi. Nailka! Bu benim tıgında birge oturgan iptaş. 3 yıl birge oturduk. Sulayman ney? Hayda. Marat abi. Sağ İster mi? Sağ Nihayet qaytdım. No. Siz Rafael abi İser misiniz? İsen misiniz? Siz Mahir apa? Enikkeyin. Meni Здравствуйте. İser misiniz? İsem mi? Boże! Bulay bulgaç bu bizning qayda narsa yotqanin da bilayindi. Elvira. Qora shashli, qora ko'zli, turidan bera turgan usal qiz. İsenmisiz? Qo'yda yotgan kimda bilirga tegish. Mana sen o'xshagan shirin qo'yda solganingda bilmaysan. Bilmem. Qo'ydasan? Hadi. Isimning neydi? Tonna. Yanisi menim qissaga kirgan ish. Siz ondan saq bo'lasiz. U vaqtida Kisa frontida xizmat etgan malay. Toshkentda da Baku, Rostovda da uni alda esga tushira turganlardir. Hozir izdinli ishlar bilan ont etib chiqdi aybat malay. Keladi. Endi yangiliklar bor. İşga o'rnashmadingmi hali? Yo'q. Aning nishik? Amonda shu, sola. Aydali Marat abi, yo'lna jiri bo'lmadi bu. Yo'q. Men bir qo'yda borman. Keladi. O'tir. Söyle. Hayda suzmayşan yigit bu hayda. Marat abi, qaytganingni bilib keldim. Mening ishlar xarab. Şundan? Yanılar. Yo'q. Men boshqa urulasha olmayman. Anlaysingmi tilamayman. Mudrasirsiz şundan. Ул chaqindalar meni o'tirashaklar. Bilan minalarni olar ishsida qaytgan. Shaykalar bilan yanılar desang. So'nggi kisat yasaldilar. Nishlargasan? Ulardan bit barsında ko'targa bo'la, andan sen o'zingdagi ro'y saqlanib qolgan yurishlardan tugul. No, endi men bitam olarni da. Mana aytamish. Olar ish yo'q sen bir o'zing. Nasıl yalasan? Bula aytamiz. Mendan ayrilmaysan. İşte de yolda da, gündüz de, tünne de birge yürüyoruz. Buldu? Marat. Aydali bila. Kirib şeygali. Yok. Siz munda söyleşiniz. Men o'zim chiqib turam. Menga
Sizden kiterge to'g'ri kelar, Rafael. Marat, sen nishlimakchi bo'lasan? Malayni xorab etib tashlari bor, men tururga olarga ko'sham. Bütün kishingda o'z qanoting ostidan olib o'tira olmassan. Sen internat direktorida, milisiya nachalnigida tugul. Shular endi bizning o'zimizga yordam etganda biz bosh tortib. Yari. Ul chaqda dashmang. Mana, ani doktor, samovarim da qaynab chiqdi. Aydali bir rahatlanib ishigani. Marat, doktorlar o'lim kitam desin. Qo'ya ketasan so'ng sen bola. Jahannam ostinama. Bizning uni kishlab tuturga haqimiz yo'q ani. Ketirga turib ekan ketsin. Dürüst işli, dostdan taşlamasın de. Dosta deb beting. Onlarning ani o'z zakonlari. Ular shulay bir-birsine bek maq birikkan bo'lalar. Ey Xudoyim. Bek ko'p сөйләшәсең инде син. Hozir kelasizmi so'ng? Shayda ishib turmaysizmi endi? Yo'q. Shay ishamiz hali. Yari. Hozirlab beraman olay bek oshg'ish bo'lg'ash. Rafael. Ha? Rafael. Sen anda menim bilan birga Nayelni de ishga o'rnashtira olmassan ekan, ha? İkinizni de. Ikkimizni de. Yaray. İkinizni de. Kvartir meselesinde. Anlaşıldı. Oldu. Ana bit. Anda jiberge yaramay. Ol bit xarab bulaşıqalar bilen. Onlar bit abi ayrılışmazsa söz veriştiler. Birsigine jetmegen idi indi, ikincisinde kaldırırga buldun mu ne? Soň tog'umda yok miken idi? Jyılganlar eken indi jyılsınlar şaykıları bilen. Rafael, men hazır kitapsın. Soň әнисін de aldırırga kirek abay, көңілірек болар, веселый kadın debi. Әміне ул bölme, meneki. Ул bölmege men özüm hoşa. Tilimiken biklep koyam, tilimiken yırtqa kirdi mine. Mine kirtdigi şimdi birine tugul ikini. Ey, bilsen ide. Bu kişi derse dep söyleyken Kim yağına avuşup da ölgürdün mü indi? Şulay indi canım, ağı tegermeşkaya bara artı şundan tegeri. Şul. Kiyevga şığırga ölgürmeysiz, ort tegermeşke eylenesiz miskinler. Soň bilesin kilsem men bigirek senin işin tırışam Adil apa. Soň sen bit gadi kilingine tugel. Художник. İdeşli bit abay. İşler için yüzüne gine ayrım bir bölmek gerek. Tegisinde tırnak kuşları. Busunda senin iş bölmen bulsa, özümüzge turarga orunda kalmayayım indi. Şundaptır Rafael. Emin bu turda uylanmağanmın, bu bit problem. Mine anlay başladınız mı indi? Anladım. Kimge eylengenini bilmişsin mine soň sen abay ya? Yarar. Jayın tabarız. Koydum, koyşa. Bilmeyim. Belki kooperatif koyazdırgan mı ki? Kim yazar dep turasın ana abi kim? Puşki yazar. Sen koytasın mı? Koytan bilgili. Yani hazır gel. Anıkkayım nerse buldu. Nişlep yalıysan ne bilsin ha? Aman dineyine. Yok. İsmi sen bugün yok mu Xudoy? İşemizde biz bugün erten geçeyli yok mu? Oy Allah. İptaş kirek buldu mu diye hazır? Bana iptaş kirek buldu. Eyde otur sen işemiz. Yarın hazır şakıram. İşimsin. Nerse kimle şakırasın? Ey! Bırakyadılar. Eyde biz. Sıyılayım özünüzüne. Tuttuysan mı seçenler stipendi alan idim. Direkt bırakmışım bakalım. Orada gidelim. İş. Шул ук өй кич булып килә.
Әнкеге біраз boşur edin işmasa. Yarar bala, ben özüm işleyeyim. Meşakkatlenmeyiz. Sizin benim vaktim var diye bilesin mi abi? Tezden egzaminler yakınlaşa. Magazinga barası yok. Benim barsı da var. Lakin ister hazır olsun ya ben. Ben sen abi yanılamaya başladım. Bunun için şimdi. Bu yollar çıka uğraştılar. Aferin ne ettik. İşte gider işini başladılar. Bir gün bir şarap ettim de. Birazını oturup alırız. Evilemle şakırdım. Ana. Kaytıp da kileler. Kileler. Abi. Ha? Abi kilelik izrek bundan kilerin işletkenler alarını. Kırılıp bırak abi. Bir işte alalım. Nasıl kilasın? Soğuşup yirmeseniz kışı külküleri. Sen kız mı ne? Uzları kelip taşandı bit. İkimizge karşı iş üstü. Öyle şaykıları bilen mi? Sağ ol. Nailni o'zlaridan ish qindirasılari kelmay. Ana, spesialist taşları. Sen militsiyaga haber edirgeydi. Militsiyaga. No bizarın o'zlarini da birdik keraklarni, ha? Bundan so'ng endi Hoppa. Bergen siz endi ko'rinib tura. Hey, baya da biyip ko'rsatirmanlar deganim bulay bulg'ash bo'lmadilar. biyip? Hey. Nega bo'lmasin? Oqsaysin ish. Suyunmasınlar eletten to'g'anlamaslar. Ne aytsam da bugun bizning ishga o'rnashgan kunimiz. Ya, nindi bilganimni ko'rasin kerak. Halla beymakchi bo'lasin. Adiga. Lizginka deyip. Lizginka, ya, yari lizginka. Assa. Salam farmoyda. Filarmoniyaga kirsalar buldirlar. Oy. Bu sıra benim bulmayan kırıp bana şıpın. Hey. Yarattım şuna. Былтыр мен ауырып кеткен едім, көкірегіме салқын тиіп. Мына шунда мені тірілтірішін нелерген әшілемеді, өзі ауруға сауша язды. Шап жігіт, білесің бі? Анда ол меңа сені алмаштырды. Сырдашың олайса. Нешегенді сырдашың? Менің көк дос дейсің бейт. Менен яшырын сірің жоқ еді. Демек, оннан да. Білесің бі, бұлар шундай минутлар. Адам баласына сырдаш керек. Шатлығыңны да, қайығыңны да ортатлышасың келе. Дұрыс. Сырыңы да. Айтам ішінде. Могила. Әйдәгіз тұрмағышлары, жымбирам. Кешегіде стипендия алған едім. Берген çıkana yolunu bir. Oyaklarınızı kisegizge takıp yürümeysiz, ortağızdan ciyiştirip öldürüp olmuş. Marat, ол сенің бүтін сіріңні біле ме? Концерт қасың баталдың ақысы. Сәмсіз. Әлі мен сені келмесің деп тұрам. Bütünler gelmemem degan edim mine. Maratlarının ishga olingan kunida yashgina. Nechik? Ya, Marat bo'ldimi? Bo'ldi. Men bek shod. Tabrik etam. Rahmat. Sen келермін деп уағда берген едің бе? Неше келмеске болдым? Kartinimdan ayrıla olmayım. Ilik qo'lim da ko'tarilmaydi. Hozir ishlagan sayin ishlasim kela. Ne hikmatdir. Hey, bir hikmetli hal bu. Sebebin bilasiydi nersadan ekan ha? Yoz g'alamati. Butun narsa tirilib, birlana ijod edi. Shulay endi. Dardlar da qobina, hislar da uyana, xayrliga bo'lsin. Unutulmay birinchi saf muhabbat, unutulmay og'idil salovat. Diler bir jirda da. Shimolga bora, shunga ko'nglim ko'tarinki. Shunga shimolga bora nega? Urmanda adashib yurgandan so'ng ko'tarila boshladi bu ayol. So'ng urman endi художник kishiga ta'sir etmay qolmagandir. San'at ishin motorliq, qo'yinsinglim, o'rmonda to'l anna kishi ko'nglimda. Motorliq? Әнкеге біраз buluşur edin işmasa. Yaray. Rafael. Adile. Çık. Kim o? G'afuytigiz, sizning bu mingiz ilk de var edimi? Bor edi.
аны миңа әнейін бүләк иткән. Марат абай. Нәрсә? Әйтәм, аны кайдадыр күргәнем бар димен. Карточкадан икән. Бу ул? Кем? Әдилә. Син нәрсә уйлап чыгарасың тагын? Юк, син аның карточкасын 5 ел буе куен кесәңдә йөрттең. Ирагың янында. Сагынган минутларымда ешкын алып карый идең. Ярый, юкны сөйләмә. Юк, бу ул үзе. Ярый, ташла дим. Ә улакта күрсәт карточкасын. Син аны хәзердә саклыйсыңдыр. Үзе биргән идеме? Үзе. Ярый. Теге егет белән сугышканнан соң мин милициягә барганчы аның янына кердем. Аерыласыбызны әйтмәдем әлбәттә. Карточкасын сорадым. Башта аптырап калды, шулай да бирде. Шул көннән без аның белән яңадан очрашмадык. Шулай да миңа аның белән авыр елларым җиңел булды шул. Хәзер нишлибез инде? Мондый хәлдә нишлисең инде? Нишлисең инде? Син аның өчен сугышып төрмәгә керәсең, ул кияүгә чыга. Син нәрсә? Нишлә ул мине билгесез юкка чыккан бер кешене 5 ел буена көтеп ятсын ди? Гел шаткан булса да 5 ел буена аны тыңламый. Тукта. Рафаил абый, синең Әдиләне яратканың белә идеме? Юк. Белгән. Бик яхшы белгән. Юкса, нигә дип ул сиңа шундый яхшылыклар эшли, а? Нигә дип мине үзендә калдырга теләде? Синнән Әдиләне тартып алу өчен. Беләсеңме? Ул синең сөйгән кызыңны сатып ала. Син бер нәрсә дә белмисең, буталма! Марат! Нәрсә булды монда? Чемодан урласаң утырталар. Кеше урласаң. Ярый. Мин өйгә кайтам. Үзем зата барырмын. Кызлар зата сурынга мине озатып йөр инде. Рафаил, син миңа нәрсәдер әйтмәкче идең? Сиңа нәрсә булды? Рафаил, сиңа нәрсә булды? Бер ни дә булмады. Син нигә күңелсез? Әдилә. Миңа ачуланмагансыңдыр ич. Әдилә. Әллә берәр ярама арыш эшләдеңме? Әдилә. Әйдәле без сүз куешыйк. Күпме яшәсәк тә безнең арага кичкенә генә дә ялган кермәсен. Рафаил. Әдилә. Без бер-беребезгә бер вакытта бер кашын ялганмыйк. Рафаил, син нәрсә, син мине ялганны ялатырган кеше дип уйлыйсыңмы? Әдилә. Мин синең чын мәгънәсендә бәхетле булуын телим. Юк. Бүген син миннән баш тартасың икән тарт. 15-20 елдан соң баш тартырга хакың барлыгын белеп яшә. Һәр адамның үзең өчен мөхәббәт кушсаң атла. Минем өчен түгел, үзең өчен яшә. Әдилә. Минем җибегән чакларында булыр. Алдыңа килеп тизләнгән чакларым булу ихтимал. Мине азгына ихтирам итсәң, кеше дип санасаң, минем өчен дип курбан бирмәскә ант ит. Курбан? Тукта. Марат та шул турыда кызыксынган иде. Рафаил. Сезгә нәрсә булды? Рафаил, тукта. Сиңа нәрсә булды? Әдилә. Кешелегең, горурлыгың белән ант ит. Яхшы. Ант итәм. Гомергә ирекле булырмын. Гомергә горур булырмын. Ярыймы? Өч көн узган. Күңелсез, борчулы кыяфәт белән залда Марат әрле-бирле йөри. Рафаил. Каядыр җинасы бугай.
Кешке мына барысы жер бар. Рафаэль. Наилне қолға алғандар. Nailni qo'lga olganlar. Ufani, xordim oshisim kela. Nailni qo'lga olganlar. Selam Elvira. Selam Adil apa. Nailni qo'lga olganlar dey. Tag'i boshlagan buni. Шайкалар эләккән. Моны да үзләре беләстіремәкчеләр. Катнашы бар дип күрсәткәннәр. Ey Xudoyim. Qatnashgan buni. Что син тегеләр җитә? Шантаж. Шурмаларына тыйынчык ташлаганнар. Ey, ümitsizler икән. Хәзер менә якларга кирәк. Прокурорга барырга. Үзең менә бар идең дә. Какой толык? Миңа кем ышансын? Шуны гына бутап куярмын. Кара Рафаэль. Син бара алмассың микән, ә? Туктале. Ни катнашым бар? Синең күз алдында булган хәлләр бит. Шулардан кытылу өчен Наил безгә килеп сыенды. Эшкә урнашты. Менә ничә көн инде бездән аерылган юк диярлек, син буларның барсын да беләсең бит. Юк, мин берәрсе дә белмим. Син белмәсәң мин беләм. Мин Наилне үземне белгән кебек беләм. Ул хәзер улаша алмый. Ул элекке эшләр белән араны үзде. Рафаэль, бар, прокурорга яхшылап аңлатып сөйләп бир. Ул сине аңларга тиеш. Кызык кына син. Имеш мин прокуратурага барыйм да ди, бөтенләй белмәгән чит кешене яклап маташым. Бит син мине беләсең, миңа ышанасың икән, аңа да ышанырга тиеш. Ярый. Мин сиңа ышандым ди. Шуннан нәрсә? Мин бит Наилне белмим, нәрсә мин Маратны беләм дiyәргәме? Сыңанда бит дураклар утырмый, шаркылдап көлер прокурор. Алайса, бармыйсың. Нишләргә инде аны бит? Бу хәлендә калдырып булмый, аны ничек кенә булса да, коткарга кирәк, нинди генә юл белән булса да. Марат, тынычлан син, тынычлан. Рафаэль эшли, әлбәттә эшли. Рафаэль булдырасың син аны. Адилә, зинһар өчен катнашма. Улым. Әллә мин әйтәм, хәлдән килгән кадәр тырышып карыйсыңмы? Әнкәй, булдыра алмыйм. Принцип булырга тиеш бит кешедә. Эшкә алдым, яхшы эшләдем. Ярый, әгәр суд була калса, мин үзем шаһит булып барам. Менә Маһир апа да бар, Эльвира да. Шулай бит. Без Наилне беләбез. Без аңа ышанабыз. Алар сиңа барыбер ышанмаячаклар, Адилә. Аңлагыз сез, безне төрмә куркытмый. Утыртсалар, утырырбыз. Өйрәнгән. Монда миңа Рафаэльнең баруы кирәк. Бу нәрсә тагын? Тел төбеңне аңлавы кыен. Туктале. Нигә дип син Наилне коткарып калырга теләмисең? Мин синнән шикләнергә тиеш түгел. Чөнки син минем иң якын дустым. Сиңа булган ышанычым какшаса, бу безнең икебез өчен дә фаҗига булыр иде. Карале, мин унутып җибәргәнмен. Мин бит сине кооператив йортына яздырдым. Кооператив? 2 бүлмәле квартира. Акчасы бармы дип сора. Акча кирәк иде. Машинаны саттым. Нәрсә? Машинаны саттым дип улы? Шимитегез әле мине төш күрәммәллә мине? Безнең белән киңәшләшмичен ничек сатасың син аны? Үз акчаңа гына алынган мени, аңа йорт акчасы кермәгәнме? Ә минем 2 айлык стипендияны кая куясың, ә? Куасыз буны. Юләрсин. Нигә миңа кооператив йорты, гомуми торакта урын бетмәс иде миңа. Ничек инде мин сине гомуми торакка чыгарым ди? Бу ни була инде? Шулай дип машинадан да кылак кактыкмы ни? Рафаэль, бу кадәргесе гаҗәбрәк әлбәттә. Әни дим, син нәрсә карап утырасың соңы? Туктале кызым. Карап утырып та күрми калганмын бит әле менә монда. Булай булгач, сеңлесен дә сатар, дуста өчен. Нишләрмен инде мин анда? Өйләнерсең. Балаларың булыр, берәү икәү ишәү дүртәү. 5-6 унау. Наилне дә үзең белән алдырырсың. Алдырмам. Мине дә. Бу йортта тормыш көннән-көн шанычсызга әйләнә бара. Сине кем итеп, килен итепме? Кайсыбызга? Икегезгә дә. Исәнмесез? Ой, Аллах.
Сәмсез. Йылдыз килгән. Сәмсез, Марапай, сәмсез. Ой, күптән күренгәнең юк иде, Йылдыз. Хәзер туктары чәй хәзерлиләр, Йылдыз. Сәм, Рафаэль. Исәнме? Каушама, Рафаэль. Үзеңне кулга ал. Держись, брат. Әдәлә, син дә тыныч бул. Арагызны бузарга кайтмадым. Мин менә Марат янына. Я, Нихаль. Рыцарь. Саумы? Йылдыз. Саумы, Марат. Кайтуыңны ишетүгә яныңа ашыктым. Туй итәргә җыенасыз икән. Аңа да килми калырга ярамас дидем. Ничек? 10 ел бер парт артында утырган сабакташлар бит. Миннән башка мәҗлисегезнең бер чите китек булыр дип куркам. Йылдыз, җәле утырып сөйләшигәле, Йылдыз, үзең генә кайттыңмы? Рәхмәт, Маһир апа, рәхмәт. Иптәшең беләнме? Үзем генә кайттым, Маһир апа. Үзең генә кайттың. Аерылып. Нәрсә? Аерылып кайттым, Маһир апа. Кәймәле кушылышканыгызга да күптән түгел генә түгелмесең. Характерга туры килмәде. Мин әйтәм, хәзерге яшьләрнең эшләре рәхәт сылтау табылып кына тора. Минем артта йөрүче егетләр бер көтү Маһир апа. Ирләрендә шулай күп булыр микән, ә? Бер көтү булыр Алла бирсә. Марат, кадеремне беләт сыйни. Син кайтышка аерылып куйдым. Үземне синең алдында бурычлы саныйм. Син бит минем өчен утырдың. Мине көнләшеп. Булгач мин сине көтәргә тиеш идемме? Йылдыз мәнсез кеше түгел, аны гына аңлый ул. 5 ел көттем, 5 ел. Зар интизар булып минутларын, сәгатьләрен санап. Теге егет больницада озак ятмады. Чыгуга тагын артымнан йөри башлады. Мин аны куып җибәрдем. Синең хакка. Син нәрсә? Куланмыйсың. Әллә яратмыйм димәкче буласыңмы? Суд протоколында нәрсә язылган? Көнләшеп кададың дигән. Мине көнләшеп. Булгач мин кемгә ышаныйм? Сиңа ышаныйм әллә протоколгамы? Эй! Карагыз әле, мадам. Марат, әллә без дә туй итәбезме? Рафаэльгә кушылып. Бер мәҗлестә 2 туй ясасак, бу кызык булмас идеме? Төрдә 2 килен, 2 кияп. Ул чакта урыннарны саташтырып утырырга да була, Рафаэль янында мин, Марат янында Әдилә. Горько дип кычкыралар. Рафаэль мине үбә, Марат Әдиләне. Әнигә бу тормышның кызык яклары күп. Аннан әллә ниләрдә көтәргә була. Ярый. Алдан әйтеп куйдым, арагызны бозарга кайтмадым. Мин менә Маратны көттем. Марат кайтты, без сөйләнешәбез. Рафаэль безне үз машинасына утыртып, үзе кучер булып ЗАГСка илтеп куя. Саттык машинаны. Тю-тю машина. Маратыңны кооператив йортына урнаштырдык. 2 бүлмәле айрым квартира. 5 ел буена тегендә тынычлыкка күнеккән. Һәм монда бит безнең гел поезд тавышы. Колагына ярамый. Нинди жест. Аңлашыла. Рафаэль андыйга булдыра. Тик менә машинаны сатып дөрес эшләмәгән. Башка әйберләре беткәндер. Машина үзе безгә дә ярап куяр иде. Аннан нигә 2 бүлмә, 1 бүлмәдә җиткән? Маратка өйләнергә җыенасың ич. Сезгә иркенрәк булсын дидек. Шулай. Тик анда сез күчәрсез. Ничек? Әйе, без Марат белән монда гына калырбыз, Нигә миңа монда яхшырак төшә? Исерек дисәң. Исерек. 5 ел исереп йөрдем. Хәзер менә айнырга чамалыйм. Абый бар шул әле безнең монда закон чыгарырга.
Рафаэль? Рафаэль benim sözümden çıkmıyor ol. Ne koşsam şuna boysanacak. Eski dostluk hürmetine. Yıldız. Şuna bir Рафаэль. Jitermenle şayardık. Şayardı. Şayara başlarga şomalap kınatıra. Yıldız balam. Tukta, kirekmez şayarma. Bulay da Rafael Murat qaytkandan berli bütün tanışlığın yoğaltı, kirekmez Yıldız. Tukta. Bir şuhudan korkmasqa kerak Mahir apa. Bir şu ko'ngilga jingillik kitira ol. Gerek mi? Abay, qop шығар әлі шуны ничек шыдап отырасың сен, ә? Qop шығар. Bütün hikmet şunda şu bilgirim. O beni ko'p çıgara almay. Men kol jitmez kişi. Тумысың. Қорқасың. Elvira. Қорқақсың, білдің mi? Олай болса міне мені қуып шығар. Bu безобразиеге артық шыдап тұра алмаймын. Kuvarga. Kimni? Nega? Birga do'stlar jinogan ish. Albatta. Biz de şayarmasak kim şayarır? Yıldız şulay endi ul şayan. Şayarga yarata. Adile. Adile hoşum. Adile. Şulay. Biz şayarga yaratamiz. Yazmış bilen de, kishilar bilen de. Ikkinchi parda. Kechki o't oling'ach, ishdan Rafael qaytib kiradi. Ana qaytdi. Qaytdingmi? Eydi oğlum, dik bir şılıp oturaydım hele. Neyse biraz kavravi falan buldum hele oğlum. Elgürük hali yok. Barsı benim ister. Bana komandirovka kişiyi bana gerek. Kimni jiberesin? Eyvallah. Buş kişiyi kutenkey. Ansında bin tabarga tiyiş. Hayırlı iş. Hayırlı iş. Hayırlısınız. Yalnız bu kişinin yüzüne karab narsa aytırga bo'ladi. İleslenu. Yo'q. Kütülmegen suyunish. Senish ani için şatlangan bu kishi. Lotereyaga mashina otgan. Yo'q. Tukay premisi olgan. Eskizim yazılı bitti. Mana ne için şat bu kishi. Qaraymizmi? Qaraymiz. Hozir qo'yag'ina qo'yarga kerak. Qo'yag'ina qo'yarga kerak. Mana bunda eng yatta o'ringa qo'yamiz. Mana shulay. Adliye kirib chiqdingmi? Oy, to'y kulmaginami? Oy, ulgurmadim, unutqanman yari. Ikkinchi vaqt yaraymi? Shuning uchun kayfimni tushirma. Ikkinchi vaqt. Yagiz ko'zlaringizni yemag'iz. 1, 2, 3. Balalar, yıldız kile ahire. Yıldız? Yari, alaysa ikkinchi vaqt qararmiz. Tag'in iyi qolgan. Anisin men sendan so'rarga tegish. Her halda menga tugul. Ankay, O balam. kirtmeli şunu. Nişiginde kelgen kişinin kırtmaysan olam. Biraz anlatırız şimdi. Anlatığız indi deyip bana kirgeç özün anlatırsın. Eydi Yıldız. Eydi. Sensiz merhaba. Allah'a şükür. Hayırlı iş. Sensiz hayırlı iş. Hayırlı iş. Hayırlı iş. Kinoga borga deb söylashgan edik tugilmasa? Kinoga? Kim bilan? Qo'yishgan. Nishik söylashmadik mikan? Men biletlarni olib qo'ygan edim. Biz bugün kinoga bora olmabız şu indi. Ko'rdingmi Mahir opa? Bor edi vaqtlar. Birsinden bir so'zdirib muhabbatlari turida söylerler edi. Menim uchun sug'ishib, baylanishib bitarlar edi. Hozir kinoga borga da qo'rqalar, ha? Bir defa yorma Yıldız. Sen min tol rahatlanıp iki öbürge yürürüz. Eydi güzel balalar, bir güzel işi geldi. Eydi oturuşalım. Şey dedim Mahir opa? Şey dedim balam, şey dedim. Biz kimindir kayfi yok deb birini so'ndirib o'tirikmi? Marat? Rafael? Yagiz kimda ko'pmoqchi bor, jo'nada solik. Kimga kibitgan yugurga. Kerak mi balalar, to'xtag'iz hali, aniqqina o'zingda da bor. Alloh bo'lg'ash, yashaymiz. Nerse kitirik sizge? Qotiqmi? Alla sütkina bo'lsa da yaraymi? Qaymoqda ketir. Mana balalar, sizga yetarlik. Yaray. Aydagiz, ishik do'stlar.
Шик ғырурлық үшін. Кіші ғырур болырға тиеш. Табиғатның ең güzel, ең dahi жаты кіші. Dünyada ең қиметлі. Bir нәрсе белән дә чагыштырмаслык, тиңдәшсез нәрсә кеше. Кеше мөгъҗиза ул, иң зур мәдхия, иң олы хөрмәт кешегә. Белгеч кеше үз бәясен үзе белергә тиеш. Аның бәхетле булырга гына хакы бар. Бәхетсез булырга юк. Күтәрдек. Ғырур булырга. Siz dostlar nega страшмыйсыз? Мен ничек аерылдым? Характерлар туры килмәде дип кирәүлә үзең әйттең ич. Характерлар туры килмәде. Кешелегемне курбан итәргә теләмәдем. Ир булган кеше ифрат көнче кеше иде. Димәк ул яраткан. Яраткан үзен. Кытышкыча. Кеше белән сөйләшмә, кеше йөргән җиргә йөрмә. Кем белән очрашырга тырышасың, чибәр киенмә, кемгә ошарга тырышасың. Өйдә генә утыр, читлектә генә. Сине көнләшерсең дә Йолдыз. Шулай итеп мин аның ирке белән яшәргә тиеш идем. Ул ни кушса шулай гына. Аның күләгәсе булып, кылы булып теләмәдем. Нигә кемдер әйткән? Һәр кешенең нәрсәгә булса да үз таланты була дигән. Тик күпләр ул турыда белмиләр генә дигән. Бәлки минем дә нәрсәгә булса да талантым бардыр, а? Ялы? Йолдыз. Йолдыз. Һаман да Йолдыз әле ул. Йолдыз. Инде хәзер синнән бер җыр күптән тыңлаганыбыз юк. Сорыйбыз, Йолдыз. Слушай, Марат, әйт әле. Теге чакта минем арттан йөргән егеткә нишен син кададың? Син бит мине яратмыйдың, көнләшмәйдең. Менә Рафаэль кадаган булса аңлашыр идем. Ул мине ярата иде. Ялкынланып көнләшеп. Син бит көнләшү түгел яратмадың да ишсин мине. Булай булгач нигә син, ә ул түгел? Йолдыз. Үткән, биткән инде ул. Иске яраларны яңартмыйк. Шулай. Хәер, син миңа барыбер дөресен әйтмәячәксең. Беләсеңме нәрсә? Син юкка ул егеткә кададың. Юкка. Артымнан тагылып йөрсә дә яратмыйдым мин аны. Беләсеңме, кемгә кадарга кирәк иде? Рафаэльгә. Күңелем анда иде бит. Синең күңелең хәзер дә анда.
Unuta алмаймын. Бүткіл язмышымды жеміріп ырғытты. Ғұмырымны қара қайғыға батырды. Шул хатты яратып йөргәндә, син төрмәгә утыруга, ул мине кинәт ташлады. Уйламаганда, көтмәгәндә. Сәбәбен дә аңлатып тормады. Аяз көнне яшен суккан кебек булды. Кинәт аңгырайып калдым. Менә 5 ел инде айный алмыйм. Онытмамы дип тормышка да чыгып карадым. Булмый. Һаман аны уйлыйм. Сагышка күнегә алмыйм. Саргайдым, картайдым. Кешеләр алдында шат булып күренергә үземне мәҗбүр итәм. Үземне мәҗбүр итеп күпме яшәргә була. Менә син мине бу йортка ни өчен килде дип уйлыйсың? Рафаэльне күзләренә карарга, белергә, ачыкларга, шишәргә. Булай яшәп булмый. Яки сындырырга әзәргә, яки аны үземне көйтәргә. Соң түгелме? Соң түгел. Мөмкиндер дисеңме? Мөмкин. Юлым белән явызлыкка каршы явызлык. Бер әйтүем җитәр, ул минеке булачак. Һәм син миңа булыша алыр идең. Хәер. Син ул эшкә бармаячаксың. Кирәкме? Үземдә теләмим синең катнашуыңны, кирәкме? Пычранма. Рафаэль Әдиләне ярата. Яратсын. Әдилә дә Булсын. Ул аны минем кебек яратмады. Ярата да алмый. Минем хакым күпләк. Син үзеңә үзең каршы киләсең. Син Рафаэльне кул итәргә җыенасың шул. Башка чарам юк. Мин аның корбаны. Димәк, син пычранырга исәп тоткансың. Белмим. Аптырадым. Гаҗиз калдым. Язмышым алайны күздән карый алмыйм, карасам туман гына. Ничек ярата иде бит ул мине, ничек ярата иде. Хәземне башкага әйләнә, нигә булай, ник? Шулай инде. Юк. Алай түгел. Алай булырга тиеш түгел. Йолдыз. Бар иде йолдызның балкып янган чаклары. Хәзер йолдыз атылды. Атылды да сүнде. Эзе генә калды. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Туй алдыннан дигән спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13:10 яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 13:10. Көндезге тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Хәй Вахит әсәре буенча куелган Туй алдыннан дигән спектакленең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Беренче өлешнең кыскача эчтәлеге булай. Вакыйга 60-нчы еллар ахырында бара. Рафаэль дигән егет бер оешмада баш инженер булып эшли. Кайчандыр ул сөйгән кызы Йолдыз артыннан йөрүче икенче бер егеткә пычак белән кадаган өчен төрмәгә утырырга тиеш була. Ләкин рәшәткә артына аның өчен сабакташ дусты Марат керә һәм 5 ел утырып чыга. Әмма Рафаэль икенче кызга, Әдиләгә өйләнергә йөри. Рафаэль төрмәдән кайткан Маратны үз янына эшкә урнаштыра. Өендә урында бирә. Марат белән бергә утырып кайткан Наилне дә сыендыра. Чөнки ул Маратка гомере белән бурычлы. Ул арада Рафаэль ташлагач, кияүгә чыккан Йолдыз да иреннән аерылып кайта. Шулай итеп, спектакльнең икенче өлешен тыңлыйк. Әйдәгез, коньяк эчәбезме? Эчәбез. Әйдәгез, коньяк эчәбез. Чикте онытыйк дисең, Онытылырга. Мөмкин микән соң ул? Йолдыз, син нигә килеп йөрисең?
Келмеске edi. Kerakmas edi. Kerakmas edi. Marat yonuna deb аңлаткан edim түгелмисең? Нәрсә, ышандыра алмадыңмы? Булган, биткән. Шулай, янган, сүнгән. Ни өчен килдеңме? Күзләреңә карарга. Соңгы мәктәптә. Талмый, бахырым талмый. Күзем күрмисеңнән башканы. Йолдыз, бар әле берәр стакан кайнар чәй китер. Чәй. Чәйне китерәбез аны. Рафаэль, нигә дип син Йолдызның язмышы белән уйнадың? Нигә дип син аның киләчәген шәлпәрәмә китердең? Марат, Юк, син әйт, нигә дип син аны ташладың шушы хәлләрдән соң? кемне кем ташлаган очрасың әле? Мин бит өйләнмәгәндә ул кияүгә чыгып, аерырга да өлгерде. Нигә дип аның тормышын җимердең? Җавап бир. Әле, син исердең ахырсы. Юк, бу минем башыма сыймый. Кем син? 5 ел буена борчыды мине бу сорау. Мин уйлаган, минеме төткән кешеме син? Минем өчен иң ышанычлы, иң саф, иң вижданлы, иң намуслы кеше идең син. Син минем ышанычларымны акламадың. Ах, әллә теләмәдең дәме? Юк, Рафаэль, син мине алдадың. Алдадың син мине, Рафаэль. Син нәрсә? Талабыңны куясыңмы? Хәзер мин син дигән шәгенә яшәргә, син теләгән кешегә өйләнергә син йөргән сукмактарга тишмени? Син нәрсә? Бөтен эшләгән изекләрен өчен мин хәзер гомрем буе түләргә тишмени? Гомрем буе син кубырсына бирергә тишмисең? Кичер, Майор апа. Марат. Рафаэльнең сиңа әйткән яхшылыкларына каршы рәхмәтең шушымы? Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый диләр иде аны. Рафаэль балам, башка Маратны үзебездә тотмагыз. Адилә белән икегезнең арагызга керә, әнә иебезгә шайка кертте. Әле менә сеңлеңнең күңелендә иләсләмәгә дип куркам. Син нәрсәни? Каян алдың? Мин аны күрәм. Шәйнәп ташлар иде. Сеңлеңнең язмышын без уйламасак, кем уйлар? Җитәр сезгә. Нәрсәгә җыйналдыгыз? Мин сезгә анамы түгелме? Маратка минем карарымны җиткер. Чәй. Кытышкыч. Шундый дуслар. Башыма сыймый. Марат, нишләвең бу? Ничек синең кулың күтәрелде? 5 елда өйрәнеп кайткан һөнәрең шушымы? Адилә, зинһар шуң катнашма. Мин шушы хәлләргә тыныч кына карап торырга тиешме? Син нәрсә? Без үзебез аңлашырбыз. Сез аңлашырсыз. Ә мин? Мин? Нәрсәдер бар сезнең арада. Нәрсә? Мин белергә тиеш. Марат, мин аның белән гомер юлымны бергә үтәсе кеше. Нәрсә бар сезнең арада, мин белергә тиеш. Ул синең алда үзең гаепле саный. Шулай булмаса, җавапсыз калыр идемни. Телсез калды бит. Телсез. Гомумән ул соңгы көннәрдә үзен сәер тота. Дип торганда гына машинасын сатты. Дуслык хакына дип. Дуслык кынамы? Минемчә ул синең алда ниндидер гаебен юарга теләде. Әйе, гаебен юарга теләде. Нинди гаебе бар аның, мин белергә тиеш. Юк, мин белергә тиеш. Мин чын хакыйкатны белергә тиеш. Андый нәтиҗәләр ясарлык бер нәрсә дә булганы юк. Син фантазиягә биреләсең, художник. Юк. Мин Рафаэльне яхшы беләм. Ул бер яңагына сукканда икенчесен куеп торучылардан түгел. Гаебе булмаса шундук куып чыгар иде. Ут уйнатып, ул гафу итә белми.
Har halda Rafael молодец. O'zin o'zi qo'lga oldi. G'avg'ani shundoq so'ndirdi. Iliq qizib keta turgan g'alati bor edi, hozir sabrlangan. Ne aytsang da ol durust ishladi. Молодец. Sayir kishi sen. Sayir kishi. Men seni anglab bitira olmayman. Ilikda. Xatiringdan birinchi topqir Qazonkarimda uchrashdik. Gil kelir eding. Alla o'zimdan, alla itsudimdan ko'zingni olmas eding. Bir topqir kinoga chaqirdim, 2 topqir zot oldim. Ul shaqda da sayr tuyulding sen menga. Kim sen? Anlayım da kıvık. Anlamayım da. Ne hikmettir. So'nggi vaqtda sening turda yaş o'ylayım. Aytishmasa. Nega sen hamanda menim o'yima kirasan? G'afur ediz. So'zingizni bo'ldirdim oxirim. Negadir bu uyda men kir desam tatlı silashuvlar izla. Sho'rlilar deymi? Le yolg'ishammi? Nengdi? Iskis. Dalla. Bir turkum tuzuvchilar yana tuzilishga o'rin sayildilar. O'rtada kim? Bosh injener. Kimgadir o'xshagan? Marat ish bu. Marat. Iya, mana ko'z qarashi yagi. Kimaya bu kimaya? Sen narsa söylesin? Marat bosh injener. Demak, Marat da injener bo'la olar edi. Художник ko'zi shuni ko'rgan. Sen narsa o'ylab chiqarasan. Marat qaqshatib yasa boshima da kirgani yo'q. Sen narsa? Boshima balki kirmagandir. A kartinaga kelib kirgan. Shulay. Muhabbatni uning o'z yo'li bo'la. G'afur et. Yo'q. Yo'q. Mumkin tugul. Mumkin tugul. Mumkin tugul. Ishtasimi mumkin tugul. Albatta mumkin tugul. Menim bilan injener arasida nindi o'rtaqlik bo'lsa, yer bilan ko'ga ayirmasa. Rafael. G'afur ediz. So'zingizni bo'ldim oxirsi. Rafael, to'yni oshiqtiring. Zagista yozmasalar shanshinib ketsin. To'yni shu shotnada o'tkarik. Butun xastari ko'rilgan bitimda ertaga o'q. Sen narsa? Qurbon berga tilaysanmi? Tilamayman. Qabul etmayman. Bo'lamen ul qurbon berularingni. Yo'q. Men ertaga o'q sening xotining bo'lirga tilamayman. Ishtasimi ertaga o'q. Tizlanib siradim. Menim ishim bir vaqtida qurbon bermas kerak. Sen nerda? Sen mendan bosh tortasanmi? Va'dangdan kelishiginasanmi? Rafael, sen narsa? Shulay kerak edi. Lakin buldira olmayman. Kuchsiz, yumshoq bitmin. Olaysa to'yni oshiqtiring. Eshitasizmi? Olaysa to'yni oshiqtiring. Adila, sen o'ylab ishla. Agar u muhabbat bo'lsa, yo'q, muhabbatdan qochib bo'lmaydi. Yo'q, kerakmi, o'ltirda ranjitma meni, eshitasizmi? To'y. Sen bitimda butun xastarini ko'rgansan. Restoran bilan silashingdan kulmagazir. Shoqiruv biletlari bosilgan. Avul biletlarni hozir taratirga kerak. Hozir xod bilan jibarsak uzoq bo'la. Bizani hozir Elvira bilan. Elvira! Sen komandirovkaga jibarga kishi izlaysan bo'g'ay. So'roq ko'pmana. Bir oy. Men boshqarib chiqa olar edimmi? Sen narsa? Na shansag'i jibar meni shu Uralga. Kim sen o'shanmi? Alaysa kelishdik. Qo'yshan yo'lga.
Yok, seni жиберге ярамый. Сен әлбәттә башкарып кайтыр идең, әйбәт булыр иде. Ләкин туйга кайтып йөри алмыйсың. Туйдан соң кайтырмы? Ташла. Синнән башка мәҗлис уздырырга. Мәҗлесләрнең соңгысы булмас әле. Син чынлап та туйдан качырга чамалыйсың. Юк. Дөнья күрәсе килә. 30-га якынайып барам. Нәрсә күргән? Монда бит Уралга. Ярты илне әйләнеп чыгасың. Яңадан шундый вакыт туры киләме, юкмы? Җибәр, Рафаэлә. Җибәрмим, сырама. Син минем хәлемне аңла. Бу хәлләрдән соң мин бу йортта артык кала алмыйм. Я. Кайчан юлга? Хат иртәгә үк. Рәхмәт. Рафаэль, җибәрмә Маратны командировкага. Ул Әдилә белән арасын хәл итәргә тиеш. Җибәрмә, Рафаэль. Син аннан туйга кадәр котылып торырга уйлыйсың. Туй узгач кайтса да ярый. Әйбәт түгел, Рафаэль. Йолдыз, вакытта соң озатып куйым, а? Юк. Минем синең белән хәл итәсе мәсьәләм бар. Юлда сөйләшербез. Утыр. Рафаэль, бәлки мин сезне Марат белән 100-100 китереп сөйләттерергә теләрмен. Син нәрсә эшләргә уйлыйсың? 5 ел тынычлык бирмәгән сорауларыма җавап эзлим. Менә шул сораулар китерде мине бирегә. Әйт әле, Рафаэль, теге чакта минем арттан йөргән егеткә ни өчен Марат кадады икән? Син аны үзеннән сорайын диямы? Рафаэль, Марат мине яратмайды, көнләшмәйде, сәбәбе юк, логикага сыймый. Ә син ярата идең. Сәбәбе бар, логикага сыя. Рафаэль, кадаучы син. Син, Рафаэль. Марат, син эшләгән эшне үз өстенә алган. Төрмәдә синең өчен утырган. 5 ел гомерен сиңа биргән. Сиңа биргән. Моны исфатларга кирәк. 5 ел үткәч, шаһитлар табу җиңел түгел, әлбәттә. Әмма алар бар. Син үзең ничә ел икеләнеп, шикләнеп яшәдең. Бүген барысы да ачыкланды. Бүген мин үз күзләрем белән күрдем. Марат сине яңагыңа суга. Син бер сүз дә әйтә алмыйсың. Икенче яңагыңа сукса да син кузгалмас идең. Ни өчен? Чөнки аны алдында гаибең зур. Ни өчен? Дәлилең бармы? Ни дип Марат минемчә утырсын? Нәрсә мәҗбүр итсен аны? А? Сәбәп юкмы ни? Шул, сәбәп юк. Ә дөньяда сәбәпсез бер дә эшләнми. Диалектика. Шулай туташ. Әгәр дә ул җинаятьне мин эшләгән булсам, ни өчен аны дустмаслар идем, а? Син аны беләсеңме? Карале, син бит бер нәрсә белмисең. Белмисең. Чөнки юк ул сәбәп. Бар, Рафаэль. Син үзеңне һәр вакытта да башкалардан өстен саныйдың. Синең белән беркем дә узыша алмайды. Янәсе барысы да юл бирергә генә тиешләр. Маратның корбан бирүен син норма дип, гадәти хәл дип кабул иткәнсең. Шикләнүләремне башкаларга түгел үземә дә әйтергә курыктым. Телем бәйле иде. Мәхәббәт зиһенемне томалады. Яратышайды кылабаса. Хәер, синең яратуың да шул көнләшүдән генә тора иде.
Yoksa şulay kimletkine taşlar edin mi? Tukutta. Öyle sen meni öz yoğaltığı için. Yakız. Aytınız Rafael. Ne için siz menden kıyakladınız? Demek muhabbet ömürlük bulmagan. Yok Rafael. Sen bezmedin. Sen korktun. Hey. Korktun. Marat türmede oturganda onun kızına eğlensem şüklenirler deyip korktun. Kıtış. Bir yola neşe kışını bәхетсіз еттің. Маратына, мені, өзіңні. Қазір Әдиленің бәхетін жіберге ойлайсың түгіл ме? Маратты түрмеге отырттың, қазір оның қызына үйленесің. Қазір өк. Шығып кет. Қазір өк. Усал десің. Усал. Тұрмыш іреттің. Білесің ме, Рафаэль? Мен бит сені шыннан да тартып алырға деп келген едім. Яшырмын. Сеңа болған хислерім сөнерлік түгел. Әмма қазір үйленем десең де мен сеңа шықмастым. Жоқ. 5 жыл ішінде өзіңні жоғалтып бітіргенсің. Өзгергенсің, Рафаэль, өзгерген. Bir қаланасың, сырғаланасың. Қорқақлық йотқан сені. Уақланғансың. Жоқ. Мен маңдай кіші үшін ғазапланмадым. Мен яратқан Рафаэль. Сен түгел ол. Хушыңыз. Өзімді өткендерге саяхат қылып отырдық. Арттағы тұман, алдағы тауышмақ. Әдиле, мен Юлдызны ұзата барайым? Бар. Arttağısı tıman, aldağısı tavışmak. Giderge buldum bunu indi, Marat. Toyubuzda bulmuşsun indi. Қонақлар арасында менің барлығым жоқлығым сезілмәсті. Тойымда сені жырлатырмын деген едім. Жырлаған шақларда бұлыр әлі мәжіліслерің соңғысы болмас. Бүтіндей қайтмасқа кетмейм. Қайтуын қайтырсың. Соңға қалып қайтырсың дейіп қорқам. Той бет бір гіне мәртебе бола. Әдейлі? Ая. Ya. Sen Rafael'ni yaratıp çıkasın mı? Cevap vermezke mümkün mü? Mümkün. Yok. Aytam. Men ana ihtiram etam. Yaratamdır deb de bilaydim. Yaratamdır deb o'ylaydim. Hozir Нәрсе қазір? Білмейм. Меңа кетерге керек. Не қадар тезірек болса, шул қадар яхшырақ. Қошасың. Мүмкін қадар жырақ қарақ. Шулай керек. Шулай керек.
Şulay kirek. Sen bu sözlerini özüne ışanıp aytasınmı? Işanıp. Baya, kartina bilen ellerini şekilip çıktı. Men seni kimstirge oylamagan edim, öpkelemeýem. Men sana öpkeley alamysyn. Kirisinçe rahmetler okuyayım. Rahmet sana. Şuşunday bolganym üçin rahmet. Git. Git. Gitip yaxşı işlesin. Gafur et. Ey, hoş. Hoş. Nende hurluk. Nende hurluk. Iyat. Iyat. Üçüncü perde. Marat yolga hazırlana. Alo. Диспетчерский mi? Men taksiga zakaz bergan edim. Qayerga vokzalga? Yarıy, anlaşıldı. Ya, Far City'ye gele. Tramvay bulsa da taksi bilen barık. Köreli. Şimadanın çıgaral benim şimadanna. Hazır abi. Kerakmas Rafael, zatlay bir yolda meşakkatkina. Iske rahat, tilese payda ırgıtasın. Yarıy. Üzüme qara. Yerlere şatlan. Gülmen boşadı seyir. Amin bik şat. Sen bik şat bulanga men üte şat. Menim bik şat bulgaныma senin üte şat bulğun için men şol kadar şat. Hayır. Hatta jılysam kile. Şulayında yaratkan kişini ızatqanda jılamay bolmaz. Yarı köngülüň bolsan jılarman. Tik suğanyňy äzirläp goýarga kerek. Yarı, alayda yaragan. Sen anda bir, men ütüklegen külmeklerine kiyip kimler bilen? Anlaşıldı. Elle kimler bile bulganda sen ütükleyen külmekni kiymem. Ol şağında kireylenip patasını unutma. Ay. Kresinin ne kadar? Ay pişirdin deyit. Ne şol kirek. Kolun yavuşmuy tupas, köngülen kibik. Menim köngülli bilmeysi gelsin. Bizde kökmetrasın bilinirlege bar idile indi. Rafael, qaytı bile bildirte başlayın. Vaqda mı? Vaqda. Kararbız. Любовь нечаянно нагрянет, когда ты ее совсем не ждешь. Nefretle muhabbet arası bir adım diğerleri var. Hey abi, ele bir adım bulgandır. Hazır mı ne? Yart adım da yok. Ama sizde iki ufak arası. Siz bit iki polis kişileri. Birisi dünya, ikincisi dünya. Nige? Ufuklar koşulmaz desin melle. Kızık bulur idi, su ile ut. Sen muhabbetiniz çıжlap durur, çıжrıtın. Ayı bilen kirpe. Nasıl kirterdi min de abiyosunda? Kirpe bulup koynuna kirip inelerimni tırpay. Alay! Bana, oğlum eyle aşağı bal. Aşadım. Ben hiç koysam min kurmadım. Rimşik aşadım, telinkeden. Meşige salgan ilmin anani. Ey Allah. Meşe aşk olan iken bişara. Mele oğlum, kızım ben.
Bak bu yerim arasında. Bu neresi söyleni tağın? Ana Muratqa yol rizqi. Salığız sal. Kiyavsıya. İyalılasın hani kadrini bilse. Kızından da aşırağın bir kişiga oluşturup yürümese. Tala kızım nega sen ona bir iyeleşip gittin hele? O da beni qov bitire almadım. Endi hazır yaqin aytib qararga isep. İnanışdak tezroq qochib chiqib ketmaslik ekan. Sıqa qolmadingmi? Yo'q, Alla men seni zatirga da kelmaysinmi deb turam. Tilida tutqarlandim. To'y ko'lmagim hazır. Endi to'yig'ina bo'lsin. Narsa? To'y. Bo'lmasqada mumkinmi endi hozir? Men shulay dedimmi? Nechigindi bo'lmasin. Restoran bilan siylashgan, chaqiruv biletlari bosilgan, ko'lmak hazır. Shulay bo'lgach nechigindi to'y bo'lmasin. Marat vokzalga g'ina tusharman degan edim, vagon nomerini bilmadim. Nechanchi vagoni? Nechanchi vagoni? Avisi komandirovочный bir oyga deyilgan. Bizning to'y 3 atnadan. O Rafael o'zi qo'l qo'ygan. Do'stimni zotam desingda. Aybat tugul Rafael. Aybat tugul. Kerak bo'lsa, olda qol. Yari, ul haqda siylashdigimiz. Rafael. Aydar seni bilmaga. Benim sana aytgan so'zlar bor. Aytsang? Hazır başlana. Hazır davul шығар, jil qo'bar, ko'k ko'krar. Ayda apa, biz yaxshi chaqda tezroq ani yanına kuxnya chiqib qo'shig hali. Yashinlari so'qmasin bularningizni ayda. Ayda apa. Qaytqanim necha kun o'zida oshiqdan oshiq siylashganimizda bo'lmadi. Ovoz ichariga sho'rlaymiz. Kutam. Men prokurorga kirib, Nail turida bilganlarimni siylab chiqdim. Ishonsangiz ishoning'iz, ishonmasangiz ansiz sizning ish dedim. No, onda men sening turida aytdim, ehtimol chaqirib so'rashirlar. Abtirab qolma. Nechib taralab qolasiz, daram bo'laydan bo'lasi bit. Nailni qutqarırga Amini kim qutqara? Mine de balası değilmi? Ya, yarı endi sana. Yuvatmasın mine. 5 yıl kişi gözüne doğru qaraya almayayım. 5 yıl canımni qırt kimire. Vicdanımni sürük sura. Yok. Artık bu yaşap bulmayayım. Nechiktir qutulurga kerak bu gazaptan. Var mısın birer yolu? Ah, içmesen sen bir tüben canlı kişi bulsan, bir qadahat bulsan, bulay gazaplanmasdaydın bit. Yok. Uşitkendey, aybat, dürüst kişi bitsin. Ah, dürüst kişi. Dürüst. Buna sen tübenge düşsen, sazlıkka batsan, mina seni tartıp şigarga köterip alırga, bir joyi aşılır idi, jingileyir idim. Yok. Nişli? Kadir indi sen meni bu beleden qutqarga tiyişsin. Men bit sana ömrüm bilen buruşlu. Avlasınmı? İşlegen izgiliklerin için ol da git. Ha? Ol da git. Varsın da. Neyse? Ha? Baylığım gerek mi? Ha? Derecem gerek mi? Neyse gerek? Sıra. Ama beni bu gazaptan qutqar. Ömrünün bahası yok, sen ana meni bir nechikda qaytarib bera olmaysan. Sen top. O'tiy olmaslikmi? O'tiyim. To'xtala, men sana butunlay boshqa narsa turida aytmoqchi edim bit. Alaysa o'zing o'pkala. Sen meni g'umrlik g'azabga solding. 5 yil turmada o'tirib qaraganda bek ko'p topqirroq bu. O'tirdim. 5 yıl otururdum da, qutulurdum. Ama hazır hüküm alında da, senin alında da, namusum alında da ayıplı. Anın en ağırı, en oyanışı, ul gayipni bir çıktı aklap bulmayı. Yok. Dostum tügülsün benim. Düşmanım.
Tap sıtam, men seni sıtam. Sen benim balaşıma eylendin. Yine başını tırmaga eğitip tıqam. Şulay bit. Şunsuz mına. Bu gazaptan kutulu yok indi, şulay bit. Bugünden kutulasın buğa endi. Murat, telefonunu kaldır. Murat, sen beni bu halde kaldırıp git almışsın. Sen bana talabını kuyarga tiyiş. Yarı kuyam. Sen benim ümitimni, ışanışımni aklamadın. Alo? Hayır men? Aha, yarı rahmat sizga. Yarı. Bo'ldi. Ya, taksi chiqdi. Bizning so'z bitmadali. Ya. Aytadi Rafael. O'yladingmi sen menim turda? Mana 5 yil bo'yina o'zing yumshoq yostiqda yotganda men qo'yda yotdim. Narsa jilatdi ekan meni. O'yladingmi? Sina bo'lgan do'stlik hissi part artında ayrılgısız dostlar bulduk. Ağalı enele deb ertelerdi. Sina men canım tanım bile belirlerdi. Men gina barımızda seni bulaşağızına meni tistib erteydik iş. Şunun için de men seni işlegen cinayetini öz üstüme aldım. Marat. Senin bir dostum yo'g'altirlik bir narsangda yo'q edi. Mana ne için aldım? Senin de institutның 3-nji kursunda eдің. Men kire almadım. Yo'g'altirlik narsam bor. Сиңа 5 yıl түгел birgina yılны, birgina ayını da yo'g'altirga yaramaydi. Men senden zor işler küttüm. Zor fenni işler. Sende sirak bo'la turgan talant g'ajoyib bir salat bor edi, Rafael. Nechuk ishongan edim men senga? Biz tirishib qaradik. Buldura almadık. Gafı etiniz indi. Gafı etiniz. 5 yıl içindegine 10 yıl. Yarı 10 yıl. 10 yıl. O'zingniki 5. Meniki 5. Sen boshqaga ko'proq kishingni ram etgansan. Iz yo'g'altirga sir yashirga, o'zingning tinchligingni saqlarga, eng ahamiyatlisin kishilar oldidagi burishingni unutqansan, qo'rqib qaltiranib qolgansan. Kishilarni yo'qotgansan, Rafael. Aqlay olmadik sizning ishonishni. Yo'q. Aldading sen meni. Sen durustroq o'zing aldading. Men yolg'ishdim senga ishonib. Sen yolg'ishding. Ammo men hozir sening yolg'ishganing uchun ömrüm bo'yi g'azab chekarga tiyish. Yarı. Taksi kilibizler talabingni qo'y. Mening umidlarim aqlanmasa, bu mening 5 yil umrimni sizib tashlab bo'lar edi. Yo'q, ular aqlanirga tiyish. Yozmish bizni bir shilbirga kitirib bayladi, ayrilib da ketolmaymiz. Odamlarni sotashtirganda haqimiz yo'q, hatto. Do'stlar, ol bir-biriga qurbon berdi tugul. Atalab shamulda ekan, men mana bek yaxshi anladim hozir. Marat, sen meni bir narsada anlamay deb o'ylaysan. Men bet barsında sizam. Marat do'stining kalashini aylana turgan kishi tugul. Yaxush. Kishi bo'l. Shun kishi bo'l, Rafael. Mening talabim shu, men sening shun kishi bo'lishingni tilayman. Shun kishi. Bilasizmi? Dunyoda eng og'iri shun kishi bo'luv. Taksi keldi, xuruj. Taksi kelgan mana. Ya merhaba. Uzatib turmamiz barishda sizga bizning rahmat. Rahmat, isen sog' yurib qayt, Marat, oqshomni aramit. Qorani turig'ini yer. Yari. Mendan tilak shu. To'yingizni gurlatib uzdiramiz. Rahmat.
Минем өчен дә бер рюмка күтәргә онытмагыз. Ярый, хушыгыз. Исән йөреп, исән кайт. Ярый. Аерылышканда булмыш бирез менә. Ярый, киләләр. Кара. Яшыкны беләләр туталар да бу бәлә. Ярый. Сау булыгыз. Ya Allah. Gitti. Yo'g'isa baribizning da tinchlig'ini jo'ygan edi. Türmeden nindiyene kişilerde bozulup çığa ekan şu. Hani Maratqa til tiydirmagis. Kim için oturdu olanda? Ayayı. Kim için oturdu? Kim için? Mine sütten ak, sudan pak malayığız için. Ulan. Ayyankey. Rafael'in için. Mine benim için. Cinayetini min işledim. Tünne idil boyuna teyit, yıldız yanına kelgen idi. Biz ikövüneydik. Beyleniştik, soğuş gitti. Amarat bizning araga kirdi. Amin uylamasdan qo'lman iylakdi şunun bilen. Tegi yigit kim qadagan bilmey qaldı. Qalganын bilasiz. Аны больницага Марат bilan bizni qo'lga oldilar. Men qo'rqdim, qavshadim, yuladim. Amarat ikki de o'ylab turmasdan bütün g'ayibni o'z ustiga oldi. Meni chiqardilar. Durus men qarshib ta qaradim. Ammaning qararini qiydi. Hayır, tilesem, ir bulsam, shin kishi bulsam, men Maratning qurban beruvundan bosh torta olmas edim. Şeker tutayışmasın. Söylesin, işinde kaldırmasın. Dıştan qarshib matashsam da, ishdan Maratning adamini xuplıydım. Anın benim için oturuna riza buldum. Kutulasım kildi. İzni yuğaltırga tiladim. Yıldızın taşlarında şunun için. Ona eylensem, şiklenirler deyip kuruktum. Muhabbetini kurban ettim. Anın en ağırı, en azaplısı. Men anı unuta almayayım. İske çıkan sayın üzek iken. İşraşıra kurkanma bizim hemen işraşıp kıratırıydım. Yanımdan bir minut kaz vermezsiydim. Unuturga çok mu tırıştım. Bulmadı. Kıtışkış. Adile. Sen güzel kız. Heybet kişi. Söz de yok. Anıttırsan bari senine anıttırasın diye biledim. Şulay. Bir yanlışlık ikincisini getirip çıkara. Kişi bir vaktıda bir şiraftıda kurban birinin kabul etmezke tiyiş. Öz işlerin için özün cevap ver. Düşmanların siyenir indi abay. Benim düşmanım yanımda. Kukuragımda otura. Benim altında kişisiz. Balalarımla kışıytayım dedim. Okusunlar, ulu bulsunlar dedim. Alim olsunlar dedim. Kışı olsunlar diye etirge unuttum ikenini. Yenge, kişi özünden özü kaça almayı. Ayı. Oy tuttu hazır. Marat abi şaltırata vokzaldan. Biletini yo'qotgan uyda qolmagan ekan-da. Alo? Aha. Ayı. Ha? Qaranglar. Komandirovочныйni yirtib tashla. Hozir qayt. Ayı. Hozir qayt. Marat abi hozir uyga qayt. Sening hozir uyga qaytuving kerak, Marat abi. Bilet yo'q. Biletni
тапмадық енді, Марат абай, өзің керек. Өзіңнің қайтуын керек, Марат абай. Қайтсын балам, әйт, әне шақыра. Марат абай, әне шақыра. Қайтсын. Абай шақыра, Марат абай. Өзім шақырам бетіңді, Марат абай. Марат абай. Үй бойынан ұзғанда, вагон тәрәзәсінен қол болға болзармындай. Балалар, қорағыз әлі, зілегіз әлі, тапмасыз мекен қойда екенсің билетті. Yok енді ол, Mahir апа. Мына ол билетлер. Мына. Марат абай. Нелерген әйтмәді өзіне. Көңілім бармаса да тілім барды, қағар сұққан тілді шләвзәсіне бәрсін. Әвізің хаманда Марат абайыңны иден қоп шығарыға ердің. Yok әне. Мен аны көңілімнен қорға азапландым. Ей, бала. Әдилә. Керек ми, Рафаэль. Әдилә, сенің дә бит яныңда мен болғанмын. Көңіліңдә ул... Алай түгел. Сенің біле танышқандайын мен Маратны ұныттым деп ойлаған едім. Ұныттым деп ойлаған едім. Дұрыс ауыр болды, ғазаплы болды, бағыр тілгәләнді. Әммә 5 жыл өзінікін етті. Ерегімдәгі ярам емілді деп ойлаған едім. Ләкин өзін көрген күн өк. Бірінші ұшырашудан өк. Махаббатның өз yolu бар екен, Рафаэль. Әлі поезд келді. Қайтмауы бұлдым екен енді Маратның. Әне, Марат абай. Сез Ғалиәскер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының «Туй алдыннан» дигән спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Спектакльнең режиссеры Празат Исәнбәт, драматург Хай Вахид әсәре. Рольләрне башкардылар: Рафаэль, Әсәр Шакир, Маһира Түти, Вера Минкина, Эльвира Наиля Ибрахимова, Марат Наил Дунай, Әдилә Нәҗибә Ихсани, Йылдыз Наиля Гәрәева, Наил Рәсим Сәләхов, алып барды Рим Каримов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 елларның башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.